دراباتے شربداریں چاروکاں ہر جگہ ہے دراو سلامت باتے وشکے میں بلوچی مراگش بام شبینا میں مرچگیں سرحالیں چیزیں پبلیکیشن کولوائے نیمگا چھاپ شنگ بیتگیں وجہ اردادے پٹکولی کتاب در کے صحیح لفظاں کے سرا چمشاں کی نوشتہ و خیال واجہ طاہر حکیم گنت منت و مہروانی چا بلوستان اکیڈمی کیچے نیمگا چھاپ شنگ بیو کے تاکبند آدیں کے گے وحدی ماہ اگست 2015 یونیورسٹی آف تربت جوائن کو بڑا امپلے اولی بیچے دومی سیمسٹر بندات ہوں در کے صحیح لفظاں کے کورس پا وانے نگا منی بارا کا یہ ایک نوکیں کورسیت کے امپلے سلیبسا ہوار کنک بتگت چونا نوک و نیت بلے پا وانے نگا واسطہ نوکت کے چھدو ساری در کے صحیح لفظاں کارا نائی وڑے ارزشتی دیت بتگو ناما بلوچی لفظاں کا اشیئے بستار گشینک بتگت پوشکائی کورس بازی تہرانی بابتا مواد کمی سک مارک بود بلکہ باز وحدہ شوہازہ پد ہم خاصی چیزیں دست نکت وحدے میں جاور حال دست فکر کت کے ای بابتا باندھا تا کاری کنک بیوی یک روچی منامنی ہمکار و امپل اسکالر صادق سوایا حالدات کے داد صاحب ای بابتا کارائیں گوئی حالا منا سکیں وشی رسد پدا منی دومی وشی ہماروچا گیش ودت کے وادی ہمیں کتاب چھاپ بود تو نیادیگات کو سر بود صادقہ منا چمشاں کیے نوشتہ کنگے حکم داد ای کتاب شنکار کولوائے نیمگا 2016 چھاپ شنگ بودتا اشیئے کاغد و چپائی سک شرہ لاگپی ہم سک دولداریں کتاب کل 158 تاک دیمن تو نہادی 205 کلدارت کے پائی کی متا سک شرن کتاب دو بہرن کے شیطہ در کے صحیح لفظاں کے کل 12 بنگپانی بابتا نوشتہ کنا بودتا کے آہنی نام چوئی وڑایا ردانک نمدی نویسی ریزمانک گشتن رپوتاج خاکہ نویسی سفر نامہ چمشانک نوشتانک شہگب وط نوشتیں زندحال و کنج نویسی بائدت کے نوشتہ کارا پیشگالا چپت در کسی لفظاں کے در کسی رداں کے ارزشت بابتا یک سرجم نوشتاں کے نوشتہ بکتے کہ صحیح و در کسی رداں کے پرک درکارا بگشیتے و دومی میں بلوچیائی تہرے دیمروی نکنگ یا اشیئے ڈالچاری سواب و علتانی بابتا یک نگدی چمشاں کی بداتی البتہ نوشتہ کاراوتی پیشگال تہائی بابتا گپ وجہ تک بلے سک کم آگائی بابتا جتائک بنگپے نوشتہی کتیں تا شرطر بتگت پرچہ کے یہ بنگپے لوٹ ہمیشہ تو در کے صحیح رداں کے ہمیں تار کیا پشکب تگت یا آنی بابتا بم بلوچیا نوشتہ کنگ نبود تک اشانی بابتا ہم پیشگال تہا ہچ گپی نجتک تاجنو بچکند کے در کے صحیح لفظاں کے یک اہم تحری زانگبیت میں بلوچیا شعری و رداں کی دوئیں بار ہستا میں بلوچیا شاعری و رداں کی دوئیں بار ہستا بلوچی کلاسیکل شاعری تا تجن بچکندی شاعری ہاں جوانے دروشوا گندگا قائم ہمیں پیما نوکیں دورہ ناکو تیاب دپی پولان عمر اور رداں کی تکا بیگ محمد بیگل اکرم صاحب خان عیسیٰ گل طارق پیشکانی ہو یہ دگرہ بلوچی تجن بچکندارا یک دگر رنگے داتا بلے ای بنگپ کتاب تہا گندگ نبی امیتند کے پولکار دومی ایڈیشنا ای بنگپا علمہ ہوارگی جی ہمیں پیما تاقدیم 131 کا نوشتانک مضمون جندو آئیے پجار بابتا پولکارا نوشتہ وقت تک بلے ماں بلوچیا ہما نوشتانک کیا سیاسی سائنسی چاگردی نیکراہی دود رویدو لفظاں کی بنگپانی سرا نوشتہ کنک گتگاں ای بابتا ہچی نوشتہ نکتک بائدت کے اشانہ گشینک بودتے و اشانی لڑی ہم دیکھ بودتے ہمیں پیما مقالہ نوشتہ کے تہا ہم بلوچیا نوشتہ بودتگیں یا چاپ بودتگیں مقالہانی بابتا سرشون دیکھ بودتے یا ما اردو و انگریزیہ ہما مقالہ کہ بلوچی زبان و لفظاں کے بابتا نوشتہ کنک بودتگاں اگاں ہنی لڑے دیما آرک بودتے تا نوشتہ گیشتر جاندار بودتگا چونکہ ہر تہرے وتی گالبند بند ہمیں پیما در کے صحیح لفظاں کے ہم وتی لفظیات و گالبندہ ہما گالبند کے ماں در کے صحیح لفظاں کے تہا کارمرز کنک گتگان یا پولکارا لہتی نوکیں گالبند وط جوڑ کتگو دیما آورتاد بائدت کے کتاب گڑ سرا اشانی لڑی بداتینی دا کے
اشانی چکا یک جتائیں باوستی بودتے پولکارا وتی کتاب دو درا بہر کتا بزان درانا نام نیست تو ہر دو درے گڑسرا آئیا سرشون داتک بائدت کے پولکارا ہر بنگ پہ حسابہ سرشون بداتے نن تو کتابیں گڑسرا آئیے کتابیاتی بداتے پرچہ کے ای کتابیں ہمک بنگپ وط یک جتائیں دری بودتکان یہ چندی نزوریاں عوید در کے صحیح لفظاں کے ایک مزن شرعی ایشنت کے در کے صحیح لفظاں کے بابتا ای اولی کتابیں تو اشیے دومی مستر شرعی ایشنت کے ای پولکاری رہ بندائیں سیمی ایش کے ای کتاب بلوچی زبان ایک نامی نوشتہ کار و لفظاں تیا نوشتہ کتا چارمی ایش کے ای کتاب نہ ایو کا امپلے اسکالرانی لوٹا پیلو کا بلکہ لس والوں کارا ہم ای بابتا زانتکاری و معلومداری دات کا بلکہ میں بلوچی زبان و لفظاں کا دم بازیں وحدیہ ہوتی ارزش تا برجا داشت کا اگا اشیے ایدگے تک گرگ ببان تا اشیے ارزش چدو گیشتر ہم بودتکا اللہ میارے بلوچی سبز و میزران با